sang ni somni le panni April ni ruk ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chubai thak ule Business Insider chuan US helicopter jet sualna wanga pilotin nunna achan takna khan khachiat na thlengkha accident thil ni lowin tiluina wanga pilot thi tha ani thu an reporta thakalta March ni somthuma khan US Right Army Airfield tia an soitrin Georgia khopuya ma hian chiatna athenga helai hmuna hian helicopter jet sualna athlena wangin criminal investigation kalpui ania US helicopter jet sualna athlen hun hi March ni somthum jingdar ni vel ni in report ani US Army helicopter jet sualta khaltu hi Captain James Bellew ania atira chuan US Army te hian thu chua an siam dan chuan headshot na thleng hi accident thil ni in an reporta mase hetho na khaltu le achet sual nuwa thizuita pilot chung ta hian headset sual na thleng chungchanga hian an ngai atha thailo wangin investigation kalpui turin rotna an thlenta hunrei tak chung investigation anei nuwa Stewart Hunter Airfield 3rd Infantry Division chuan US Army helicopter jet sual na hi accident thil anilawa headset sual na hian US helicopter tho UH-60 pahni chu anin rolani antia Fort Stewart Hunter Airfield Lieutenant Colonel Lindsay Elder chuan thu chua asiam danin he helicopter khaltu Captain Bellew hi medevac duty anti mai janlama duty tura ruat ania mase helicopter jet sual hun lai hian medevac crew member zongjong ta chu anlo muhil vek mai alonia ti chuan UH-60 helicopter ta hian an chhai buaya Airfield aron tum tur chu hunrei tak chung an chhai buaya wangin he helicopter hit lain akang zui ngala akhaltu pilot hi amhuna athi zui ngal bok ani Lieutenant Colonel Lindsay Elder hian thu chua asiama hian azia zui zel dan chuan heng helicopter pani UH-60 ta hi an thlok chuk ngaya mase tuten nge khal ti ro chu hriat thei ani lowa statement a hian UH-60 helicopter ta hian engtiak takin nge an chhai buai ti po detail takin zia ani lo bok ani janlama duty tura an ruat crew member zongjong ta chu an muthil veka wangin nu chui hi ahar sat phani ati bok helicopter jet sualna hian mi pakhat chau pilot chau hian nunna achana mase US media ta chuan an soivung berta jingami ania achan chu hetiang hian US Army huang chunga hian anmani le anmani in beya US Army chopper duty a thlok kwalai titladu khopa US Air Force huang chunga thila thleng hi andem na salea US ram chunga ngeile Army Airfield a ngei hetianga chiatna athlena wang hian headshotna athlen thaina turatana mi in nam hnoi zongjong ta chu chui chua vek an ni don ani tin report ani boka helicopter hi ti tlak an tum hrim hrim nilawin pilot hi tha an tum jok ni in hriat ania hei wang hian nu chuina hi chak takin kalpui zel ani don ani anti bok he airfield ta medical emergencies response team ta chuan thlona acha sualna mun hi anwa thlen chuan helai mun na thok tu zongjong crew member ta chu an vain an lo mu hil vek ani ti anwa muwa air traffic control tower duty ta thlengin an mu hil vek bok ani hei hi US media tele US in angai thu tak na chan chu janlama duty lai mek te aruala an vaya an mu hil vek mai hi an ngai athalawa hetiang thil hi thlengnon lein ramdang ten ron beita se lo changle turpo pakhat ma anom don lo tina ania chu wang chuan US hian angai thu tak hle maya chiat na lian tham tak chu ani lo na in US security tan chuan thil serious tak mai ani wangin kan han soilang ani Russia le Ukraine boina chungchang lam hoivele thungila world largest aircraft dia han soitrin Kovela aircraft lianber ta jingami Ukraine ramchunga an airport pakhat Hostomel airport a ading lai chu Russian sipaitan bom mangin han baya helai hmuna hian bom chiat vek ani thu an report ani Hostomel airport hi Kiev khopui bulloka om ania Antonov International Airport tin soitrin ani bokani voin lama media rang ten han report dan chuan Russian sipaita hian Kiev khopui baina tan hian Hostomel airport hi munram chang berani ti hriain he airport hi an control na hnuai da tumin bom nen an ron baya ral thuam lian le rol tak tak te po phur thaile
sipai te phur kwalvel na ta na an man thin thlona lian tak mai AN225 Ria aircraft chu Hostomel airport a hian airport pon lama dintir lawin ahim lo pal an lo wangin terminal chunga da ania he thlona hi an man tangkai ema wangle sipai le ral thuam thiervel na ta na tangkai taka an man thin wangin aming lama hian dream tin soithin ani boka mase Russian aircraft ta chu ron thlok lutin Hostomel airport a hian bom tam tak mai an ron thlak ta airport terminal chungan da AN225 Ria hi Russian aircraft ta hian ron bitumin han ron bom tar tavek ani he thlona aircraft lian tak mai hi azawain achefai vek ani antia repair le tlak po aum to lo niin han report bok Ukraine capital Kyiv khopui bulloka hetianga chiatna athlen chungchanga hian estimat daily chuan an report danin Antonov International Airport hi Russian sipai ta hian nasatakin an boma Russia in Ukraine arun tira trangkhan he airport hi anbitum berta jingami ania Russia le Ukraine in inremna turatana kong anzon na jongjong a hian lotlin na ala thailowa Russia chuan Ukraine khopui Kyiv le achevela trang hian in nudona akalpuya chu inremna aom thaina turatana Ukraine in anphutanga akalpui ania mase Russia lampo hian thilphut anaya chuan thilphut chu Ukraine hian ati hlotlin sak thailo wangle apom pui thailo wangin Kyiv khopui bulloka om Hostomel airport hi anron beile tani in an report bok ane itimet daily hian an report zeldan chuan Russian sipai ta chuan he airport hi laka anthunun na hnuai da turin ruaman na an siama ti chuan he airport atang hian Kyiv khopui hi olsam takin an bai theidon ani antia he media hian ground report an don dan an soiboka Kyiv region chungom an reporterin asoidan chuan Hostomel airport hian beina ato taka wang hian Irpin khopui atangin chan chuan na thoktu ta chuan Irpin bridge kaltlanga Hostomel airport hi vathlen tumin theitop an chuani antia mase heng chan chuan na thoktu tim ta hi antlang mai thailo niin an soiboka mase Ukraine force ta chuan na takin Russian sipai ta chu an bailet ngala Hostomel airport a facilities tu rang ta chu nasa takin ti chiat ania mase Russian sipai ta hian van borok lama tangin nasa takin bei masela Hostomel airport a hian ground na anron lu thailo wangin Ukraine sipai ta chuan tuna hian he airport hi an control na hnuaya anda felle to ani Russian sipai ta hi Kyiv region atang hian in nukdok felvek towa an hriat nuwa Russian military vehicle ta chu enge mozat mai helai muna hian anron luta airport laktum hian voile khata anron langthuta Ukraine sipai tanen hian nasa takin anin kapa Ukraine sipai ta chuan Russian military vehicle chikrang ta chu an kap chia in baina nasa tak athlen nuwa Russian sipai ta hi anin nukleta pok thaithil chikrang ma se anlaman lo ta chu Russian sipai ta hian an kalsan niin an report boka heng thil ta hi Ukraine sipai ta chuan fimkhur taka da khomin Hostomel airport a chiatna athlen dan le Russian sipai ten thil anti chiat zongjong hi engzat chiange ni ti an chut magni in report anibok Russian news agency RT in an report dan chuan Russia chuan Ukraine ne na inrem na nei hi kan duwa Ukraine ramchunga military operation kan nei zongjong po hi ti top ani thaina turin inrem na turatana inbiak na chu kalpui chunjom zel kan du ni antia mase inbiak na hi kan nei chunjom zel don ani chuan Ukraine president Volodymyr Zelensky hian andu dan chau ti hlotlin saktura min bai seilo hian Moscow du dan hi apom thaini chuan chakjokin inbiak na hi kalpui chunjom zel kan du ni tin han reporta Ukraine nen hian inhrethiam ton taka inrem na kan nei thaina turin Kyiv khopui kan baina po tuna hian kan cholsan meka mun tam taka trangin kan sipai te po kan hnuk dok boka hetianga in hnu do hi military operation nei laya thilti dan po anilowa mase Ukraine nen hian inrem na kan nei thuai hi kan du wangin inbiak na po tunaya chakjoga kalpui turin kong kan hong boka kan sipai zongjong te kan hnukir hnuwa hian Ukraine hian Moscow in rotna anei ve te hi apom ve turani antibo Indian National News Agency Hindustan Times chuan Zanindar nga vela report an nei dan chuan
Russia hian Kyiv le a chevela tranga sipai in nudona akalpui hi Kyiv region mek Russian sipai mun thuma thena mun nivel chu nudo ania hengmi ta hi Ukraine ramchunga engtik huna po thon lu le theiturin Belarus ramchunga andani antia Russian sipai an nulet bak jong mun thuma thena mun khat ta hi Kyiv khopui baile mai theitur hian inral ring taka remkhom le tlar ani thu han report bok Ukraine hian in biak na anei to na zonga hian inrem na anei theina turata na Russia laka anthil ti tur anin tiam hi atheu neulo hlea Ukraine ramchung mun tam tak chu ven him ngai ani wangin khovel ram frang ten ven him nan pek rem ti turin Russia laka hian han phuta Russia ngai po hi Ukraine ramchunga military operation nailovin Ukraine ram him na ta na ven him na thok turin an bai seibok ane Ukraine proposal pani na chuan engtika ma neito hi anjom lawanga western ramtang rol pol te po engtika ma anjom ngai lawang ti ania hei hi Russia na phuta wanga anthil ti ania neito le western tang rol pol te zom lo tura anin tiam na hi in tiam na satlia le Russia ne na anin rem na satlia mai ni lawin Russia chuan Ukraine constitution chu siam danglama heta hian ziak langtel turin adu bok ane hemichin rungot po hi Ukraine tan chuan ti hlotlin harsa takle hupurom takmai ania hei pa ka hian hei aya Ukraine tana pom harsa jok thil hala om boka Moscow hian an demand jinga chuan Ukraine ramchunga pro Russian region tia an soithin eastern Ukraine Donetsk le Luhansk province ta chu Russia in independent drama apuang ang hian Ukraine po hian independent dram hanni na hi apom puiturani antibo mashe hei hi Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan anpom lo tur thu alo soifo to thina Russia in demand jinga hian kumsang ni le sompalia Russia in sipai thachakna manga aruna Crimea aram chunga halo rin lu to chu Ukraine hian Russian rambung than chunga mi ni tin anpom puiturani antibok hei po hi Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan anpom lo tur thu alo soilang photo boka Hindustan Times hian an report zeldan chuan Ukraine presidential advisor chuan Russia in inrem na annei theina turata na Ukraine laka anthil phut jongjong hi nolani thu alo puang toa Ukraine hi ram anga adin chung chuan Ukraine rambung thren chung jongjong ta hi inchi khat po ramdang hne na kan pedon lowani alo ti to bok ane Ukraine President Volodymyr Zelensky point hetiang deuh tho hian Ukraine rambung thren chung rang ta hi akhoi lai mun po ni sela ramdang hne na hian hlanin kan ramatang hian lak bo thei ani lowa tu hne na ma kan pedon lowani atibok hei wang hian inrem na turata na in biak na an local puito zongjong chu a hlo chamfai vek tila adik ber ome Russia in Ukraine rambung thren chung Donetsk le Luhansk region ta chu independent drama alo pompui to angin Ukraine kutatang hian chu sak tumin voin thleng khan na satakin han baizuya Mariupol khopui port city tia han soithin ta chu rocket le missile mangin na satakin han kap non lea he khopui chung hi kan soi tong khan za som kovel zat chu a cheto nin report ania ma se civil mi tam tak mai he khopui chunga hian han la oma hengmi ta hian na satakin han tur mek ani Donbass region in baina hian chun jan zomin silai le puak thai thil chi rang ta chu ari achol meulo nin han reporta Russia na rot na kha Ukraine hian apom thai meulo wangin Russian Federation hian sipai thachak na manga chu sak mai hi anthil tumbernin alang to bok ane Al Jazeera in han report dan chuan Donbass region longchol mun chi rang ta chu chanchin kanbot sailai thleng po hian missile le rocket mangin beirang ani thu an puanga Ukraine chuan indona thar ama chon le ta ni tin media tam tak ta chuan an puang boka hetianga eastern Ukraine anin beimuk muplai hian NATO hroitu ta chu voin lama khan an thu khoma Ukraine hi ral thom chi ranga tranpui turin thutluk na an siama ama ral thom manga an lo tranpui to na zongjong aya tamjok le Tranem jokin tranpui na hipek antum don ni in report ania tin hei ba ka hian eile in tur le liam tur tele damlo enkol na tur dam doilama hanma mo chi rang te po NATO chuan Ukraine ramchunga thon lut turin ruam manna an siam tabok ani
NATO hian ral thuam eng tenge an thon lu don ti hi chiangkwang takin report an la nei lowa ma se ama NATO member ram rang ten tranpuina an lo pek to thin Ukraine se paite thuam chakna turata na ral thuam an thon thin aya ral thuam thajok le changkang jok te thranem jok thon lu an tum don ni in report ani bok ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia